ni bedok tekong habla kan ta kai Syam, pila domsa na yang ah. Halo. Oi. Hả? Wan kendo ipi. Ta apa sih pang ta? Ada mun kam ta? Ta. Man, lepas Islam. Naduk mana? Balai pipap Islam. Ni, haba mana aku phone la anga pun kamero. Pibun kami dah haba pun tang sipang ru melam. Yang belakang tangi brio. Terkadang ngamlah mikrofon betul. He, ibala kanta. Kadang mo tang hikin tayen babala kanta. Ki serang ru belakang tase. Teh, hakakam teh. Dakan nukonoro kami yang Ngala bakla mangap yang ipi. bakla kemun pim sayang ah. Kumi pingin iet. Yang pi, ta kamlak belong. Kum kani kari yang piwan kendo inga. Ni langsung lek rain. Ime juga nong kum nu ipi. Nadangan wan penitu ipi. Uff. Nadum tak sengi teh kejeng ide jonga ipi kalau kod. Kemun pindon jing iya kan yang tak kendiaro. Em.
Toh kata sedang syong mapi nga tengah lap tan. Bye. Ibu madai shantai, shumit keren. Shan, balai jia yo ipi. Em, Lilira. Tang ba, habang apa je pi na ipi susi ba, balai jia yo. Em pipen hon. Lilira. Shan, habang apa je pi na ipi kia, cuma jemput kan ba. Tang ba, dah pimon di tu ya, nak le ye. Em pipen hon. Ni bedok ta. Masya nyobain ni beri. Shan, cuy tu yang ah, dek singala menyerap pi. Penhon. Anon ni benda tu ipi. Deritang kawai. Bakakam kan. Mengampunan kam. Ada masya nyobain ni beri. Shan, aku senang kerja. Siapa mengaku? Mak ni lagi nak kerja segi beri. Alih, nak. Ikan bau Shan, lor sepadu ketai sementara. Apa mikir ni? Shan, piwan ay kemne. Ngawan kam. Shan, pila terayu mentah. Ni bedok tekong. Hapla kata kan. Shan, pila dom sak ni nga. Ngandam le yu brio. Ngan training ngandam brio na. Shan, ngala suto, ma benga bangla kain rukai pi. Mungkin rupa ya. Benar? Alih, dekat syangkat. Shan, belai piung kuat syuk seban keren yang ah. Ngin ngekran ni ka eh. Benar? Selesai.